Eda say yamwa kwa babiem Adom Badwam TV Badwam dwumade no eso dwoda de kosi fiada ye ba mu fiefie mu office na mo phone so ene mo edidi nkomo ahodo ye wie news no de edu so no de bonkrata no de aba na fe online de nso ye de aba kwanya nso ba mu a ye bie phone lines no ene me ne incoming ai Bismarck akwesinsia ena ejina ha no perade Adom amaye nkwanti itimi jina ye na so ti be me na no pa me mu ache efia me juso boko de bia boko nyame Adom enso mu ye pa de nyame ase na anibre na aba adai efia anibre kese aba pa ma isese ye ji ho ba bia enye one ho ye mba man ni nyina ko safere ye nyina ye hu se ba bia galamse e kono efia enura da bia se on Tuesday deputy energy minister Honorable Collins Adom commence e kade su obisu o se afidi abroso agensem abroso enye o enye ena mo so amadwem se bia ye kwa about 20 nipa bi epia de atum aseme no kure enye no kure different not but ye nyina edi ada se no Allen said there was an emergency meeting e wo Ministry of Lands and Natural Resources. Okay. Etinye obi na etu agum na ma minister no e call for emergency meeting because say there and meeting minister no come on I think joy e twinye what did you say e fa bi so free opposition and so mo kan tum e wo e fam e fa bi so free no ankasa no crofo no mo party e bi mu so na mo asabi e twitwa ne nantini as minister e report ni ma party mpenfo say e pugina pope so say party Silent in yanko ye ni no. Ano idea. Ano idea. Na me de kwasi ya de bia me kase. Enu nti ne ye wa kendifo no ye wo. Ba bia o man yi mu ba bia wo bia ye wa kendifo ho. Na nanu mo wo ho. DC yi ni ade obia wo ho regional minister obia. Nti kwasi e de ne kasa bebre. Nti na wuti wo kromu. Na wate se ye se hagalam se bi koso bi sensu a. E de na kan wo mu ntime nye. Afia ano idea. Iti chese a collective idea ni ebetumi de ayo aban no nkwanti ntina ho nyima ne nya bibi na wo hyamra no oni kuro ni so na ekoso a e de na obeye enu ti ne yawo regional ministers yawo DCs and MMDCs yes and yawo nananom yawo assemblymen chese we mu nyina wo ho na still na ya se bia kwasi ase ye peye mboto mu pe ye nwene da ache ho Pedi ensu ani aye aka crowd sugar gu manene se wanya wo ti awo no ma no no. If you begie de say as of 2023 na ensu a Ghana water for esone so ma ye be ye fiefiem na emu 50% ena na be ye fiem. As of 2024 ati about 40%. Enti ensu ne so ne nyina 40% pe ena. Eti the next 1 year or 2 ebeti about 20%. Afen so na unya no once a week no. Afen once a month. Na hwede si enso ho ayeden. Na we no nya obi afford because kwasi even say 40% na eba ye fie no. Enu pa wo mo de agum ansa na ni ate aba be yese no. Enye easy. So wo bie wo pipe how ya monitor da mo bebie enso ni atie cent no. Wo se sa edro na edugu enso no ewo mu. Now so first ye hwehwe nyenye nso we ya na ne no enye pipe nso ana ne no ene wontu mi na even de ye se ya filter no kra sachet no ne bottle kra no we are not guarantee say eno krampo e safe eti ade ne ye de ho abro so man na Ghana water for bo central and western for kokon se omo de akatu na bro kwasi nso de nso mu nya bi kwasi nya se nso no kra ye nya kra no yare no because enura ye de gu nso no mu aye nom ene galamse no na wo mu de gu mu de tu galamse no de ye galamse no me se kwasi akra won ka bi hye mu a afe no wo ba ye ofefa obeba na nani ni mienu nyina ni ho obeba na nsai ebia ye sini obeba na ne nan enso no ebia ye se ebia ye nwonwona eye hwan wo wie wo de kwa kwhye bayfo bay ensuo na ya se no ya ye nnuo no apemfo na no ano wo monom eno na ye de ye aduane eme ye die de bia ye ka wei wo ye bi nso wo twi wani because of wo personal interest nti wo pese wo hye o man no ye nyina ya se ye mi wa wo kofa ye bi mai ho
ya ma nensuo ni nyina eto bre bi kura say reporters call run na nka ni ye kakra afede ya say we ja gum no obi ya ye ne omope e ba begina be kasa sa kwasi we ya ye wo be kasa sa oh na say president nya ho hwe president Kufuor nya ho hwe eti amma oh efia to ma sheg excavators no ni ade nyina kwasi hwe to adwem president Kufuor nya ho hwe and it's so sad it's so sad say ye wo mampani odi nakonya eto odi ma the fight against galamsey na kwasi say let's even compare before no odi nakonya ba beto nom for the galamsey na hwe ene enana make afia me say otumfo tu ahemfo mienu osi BNI for NIB enka ne BNI for na acquire report na site ahemfo mienu ne say galamsey ekoso asantemantam omuni hu bintu atuomo report ni anya amfa ma otumfo NIB reporting fa ma otumfo but otumfo nya bi okenken wo gina so de tu na hemfo ene ye kesema pa ne Kufuor the MMDC da so to regional minister da so to you o mo because na embody ni pa me de me hu ne say adwuma ne de wo fom o ka be ka cho say we ni pa ne de na ye de sie yi ni pa ba ko mienu miensa adia se bi ke su ade kakra and no fees ahemfo ati asantemantam no ne ato mu nwan ma na mahemfo mienu no obetre say meto wo mo obetini me na say e was say name shame covid ba ye say UK oh finance minister wa resign yes abrochire de ja hom de prime minister wako yes abrochire be mam ne wo kapɛ no anya asem be su bi mam wa na ebo ni pakraba so ye pam ye nkrofo matena se ye nhwahan ama de ginjan say ekos be se ye nhwe ye ebetu ye nyina we de nya asem di kan papa fi da adwin ye na de koi e fa ko papers no yo wow efia why he said yeah because me bi nsuo eno me fia me bi o hwe eni a yakoya recording na me se ne ya tunsum adenta ho side ne ya tunsum ti be call washroom na me se me what na ubie nsuo na de ba ye brown or the po na e ba brown and san settle ye ba na me say hey Adey yo kwasi yankoso if you have daily graphic declare national emergency on galamsey omu declare scan e be kwa kudin fa so bi amaso professor Adey to president Kufuor fa so bi amaso prof sika na be kwa kodi ni keke better committee 7 days sika no bedi sika aka omo be bo osasete no krank ye de bibi kra koye se president aye serious a oni ko be fa so be fight him hospital krank be boa enkosi hwe 39 pick up presidential forms hey mama ewa he 39 omo mampani 39 say ye komo ye be hu nipa no me boa ya hwe se we di wa peke na dru file no a e na be hu ba na so atete se ehwi basic schools reopen on Tuesday okay consumer protection bill ya wo kan ni twi no ene say 39 ye kan fine na ka we san ka wo consumer basic schools reopen Tuesday so munya ya we say ya me na na ayi so nya we say ba school binada onya we brofo na aka no wan kan sa ntim pese o kan ni twi se be na nati we na nati wa ni ba to ya me ya binada jaroba no enya na nati wa nkwa na akasa kire no kasa kire obi a ha twi ne ka nti nya me ya do ma binada school for me boa ye nwaru o mo ne popo se jai do me jai nti nkro na mo da do se obi a mani tua no wo da sa obe sori be 11 na me papa who go school next week the way I would that you when he said anyone kwemu nti e benada nkura no e ko school if ya basa basa na si wo tachiman south abatom no yes court they abetu just say nipa ensia na mo epraya ye mo mpata sika okay yeah so 150,000 Ghana cedis omo ye pension ni pension yeah that's what bubu em say se me bubu ni e be say be 47,000 there em so bi abetimi okay enya daily graphic enonom the new finder 1,000 jobs in 100 days hey electric vehicle company launches transformative initiative okay so ejmoko bi so abad mo a omni electric vehicles na aba na see no budi 100 days betimi manipa apem tira be na omo sato me bie omo me how tira be reading yakọ o find out from her nti to the bokata no na etimi ekọ no kwan ya so be fa so betimi nya emfa so ewo so munya so amo abisi no dinokre push for passage of consumer protection law eti Kofi Capital su eniese ye de emre bia kwakoto mra hye bejafim
news no kra ye kan say emmo ye na eto ne ma odwa so ye ho ebai na ada ho ache no se ahiyafo entimi enkomu eye na eja yentima no beda ne amamra preko pe ewo ye mai emu. In fact, the New Republic and so and twaso. Hey, the New Republic here. And I mean call the anchor. Why? Pollution of water bodies. Why was river wardens not deployed after recruitment? Tiasi francophobia no so boy ensu an ho ban. Adwuma. Niema ya fa ye bi ni a ye hu ni nyina ensu ya je. Galam stop yi e wo ho. E de ne enye. And no stopping him. Oh, no, stopping him. Go see here. Can't have stopping no stopping him. And I'm not sure your phone so at Jibusi America $250 million no out for the energy sector and so ebebua ye pan. Rethinking GS promotion exams time for a change into permission ebo amane wa hanum. Ese enso hwe atwira ansa na yabo profo aba so wo Ghana Education Service no. Yensa enhwemu ebiem. Esanse nema ekrem the anchor. The Bokata and Navia. Yeah, that's it. See, you have Adom online, and then Apostle Salasi. Yeah, I died, and then a birthday. Happy Apostolic birthday, empowerment. Yeah. My hina sorry. See, Apostle Salasi a day on Quasso. Hey, Papa, no, Empire on Guam. Hey, or Bompires, I said, the minimum as a semimano. Hey, or more, Papa. Rademang was running your double. Na baby akaya said your way and on kwaso. Team Dina, I appreciate you. Radisha, or Mount Sunfra Dumo, and Quadumo. Pa, and Tino. Adomonline.com, Sini Joyce Blessing. And Kase said the biggest gift Unya Yenufi, #1. Chinye be any ho. Sana Oka. Oh, your ambassador be. Nano Canada. They don't come where sign your money. I know come home. Come where sign your money. Oh, okay. The entertainment. The dear so. No. And Phyllis na call you. And I say what done washing bay attendant. Or don't NDC parliamentary candidate wo to senior how I come say hono auntie. Ono so ne dear no. Ade we do election there be very possible. Over ban one or two said the ne ha again. Just say mo petu media musubanko. Munya wie so musubanko. Eno dey subano. Me say that men pekra. Like fake lie I say because of who pe bibi nti o say Ghana for pen on afia. Me dey o yes sir. Pen no. Fake mama. You real. Yeah. Watching be they be an abenya ho akọ wo. And they say they be an nko wo hagen grofo hagen grofo. O tun say didi. O ya sure say they be abetimi aye. Unya 2 minutes we hwehwe ba bia kra ye hu. All in the name of why busy. O yes say ne ade. Mo so sa suban no. Na say de na emu ye. Mo relate ne sa se nyame ya adom na munya 2 minutes no a. Eno de edu ho 4 years a won kasa bebre ne campaign bebre. Nipa no nim de ote. Or the Bema, Yenna no sokasi, na yen fancy, Yadas and Ombre, no adaje. Yenko Agudemon Sem Bernard Padibuchi, Edeba. Wiki mu, what's maternal depression, a home como, and yade a brewo, na fair semidika, and ne mamboat mabeba, and was a pe ebeba, na fe, comobi sushi moya dear room, na fair semidika, people's forum, so a home, na yadia bro, Yadase, Yaquaba.